Бүгүнкү тойдогу белектер новогодная елка. Мерим рестораны. Çıkar gezinme, Karabağ'ın alası ardına. Öyle bak kızım, çar bulup sen durganda. Öyle bak kızım, bakadın gıdakına. Öyle bak kızım, öyle bak kızım, hıymanı bol acarın. Öyle bak kızım, vakit olsun karalım. Öyle bak kızım. Жибара Исабаеванын сөзүнө жазылган тойыры деген сөздүн оң жазып эле ошол менен кызыбыз бактылуу болсун, 1000 жылдык кудагыйлардан болуңуздар деп ортого биге чакырам. Барыңыздарды. Ana келиңиздер. Достор, аяштар, чалыңыздар ортого биге.